Iji ni Wero TV. Mutongeria onthe Uhuru kuga thirikari ikathithia njira cia kaunti Tharaka Nithi. Raila kuria antu basiumiria kuyukia kura. Mandaktari kwewa ntuko ithano kuthiria mugomo jwao. Twakumenyithia mantu ya skuru imwe Embu ira ikuritana antu mantu ya There. Itoko gwatogeri aja ndene nteto cia Wero thaa 1:30. Na nkurikania ukienda kwaraniria na batu no utume SMS kiri namba yetu 431 na utemari. Page yetu kiri Facebook ni Wero TV na Twitter @Wero TV, na ukienda utona imwe kwa imwe no wite kiri www.werotv.co.ke. Na oni mbeta kwa Eston Gitonga. Na oni mbeta wa Doreen Kathambi Kinyua na mona nilie to mathithio ni Kezia Kagendo. Na tukianjiria nteto cietu ni ati nyuma ya ntuko ithano yoswana na mwiro yo muthaka omwe ura worokere Kithimene ntere cia Timau na nde mwiro yo yoreketie kuonekana. Akariba ntore uyu akanga itaba watanire na kiama kia Mutharaba Mutune oswa mwiro yo kuma ntuko ya Jumamosi. Na kurerekana muthaka wo worokere Kithimene kiu akweta gutega makoyo kuna onto boria botigete anto banjana achorere na kimako gekinge akariba ntora eu na ndi borete thirikari kubatetheria gwa karwego anto au aya bakuga anto baba inge borokereteo na Sharon Konge na nteto eje. Eje non tukethatu kumithereria muthako jo mbere kugwa murone jojo Juhudi ja Red Cross na jashira Kenya gusomwire jojo jotombara monkana ndi tukethatu koroketa muthako jo mbere kugwa murone jojo ikunikere roza somia munogo seria mwere jojo jo muthaka ojo muthako jo werekere murojo akatheri ntura Timau akigwatia makoyo ikunikere nya gosiomia munogo so muthaka ojo eno jurisha witombika. Kwa majina naitwa Anthony Kuria, nafanya kazi na Red Cross eneo la Laikipia. Tuko hapa Gatheri ambaye tulipata msiba wa kijana ambaye alianguka kwa maji siku ya Saturday kutoka saa 7. Tulijaribu kuja na team vijana kutoka Nanyuki na some local divers kutoka kwa hoteli ya Falcon, na tukajaribu kuingia kwa maji kuretrieve hiyo mwili, lakini hatukuweza sababu mwanzo chini kuna matope na hiyo maji ni ina uchafu mwingi sana. Rokererwa narua murija muthaka ujo jonania rojene baba tumabo magweta gikundi giki Red Cross baba twari gusomwerijwa muthaka ujo na muthaka umete kureke sukuru ya secondary mwaka muthiru antu bana nego kinya antu aja na bolise bagana gagitaga karaja muno kwenga antu kena baita mwerijwa muthaka ujo asore bawe ni bameta kweza na rogono ura baija muthaka ujo mbere atirimana na gikuo kiawe.
Ombe to Peter Mbogo. Na muthako ara muchora kwa sana ndia mwendete. Na best okwa ondene sana. Na ntuko tano tware Friday ogoro. Twatiganira aroko ni ya thimuru kiri. Ambire ja chwemira. Ndamwira uni mirari. Kila mbije. Bahati mbaya ndandikwa thimu ndeta. Onteja mathaja ndandikwa thimu ndikatheri ndero muthako u akugwande. Muthako thina wa bathatu gukwira Muro Jojo ura ntaba komba kuuga ura onire muthaka wa mbere niwe wagwire ari wa bairi na muthaka uju no mbire kuona muthaka u wagwire ari wa bairi rugonoro kwamba guicokera kana ta thirikari komba kuuga no ntubwa nteto iji. Marietwa ni Mirikanga Ijero, Assistant Chief Kangaita Sublocation, also acting in Kaderi Sublocation. Mantu jaja happened on Saturday around 12:30 and noon na nitukwithiritwe twina kieva gikingi muno na ankujukia kagikanya akakwira family pole nyingi sana na au angi nkera youth betu bemenyere gutonya garujini ruru nonto so far ayuthi betu this is the third one ule umbete gwita na ruji ruru na Antonia thirikari tukona fencing yethithitwe ki this compound ni ande mienetu no tukene muno nonto no yumbe kugiriria to accident tunini kukarika na ayuthi bakaumba kwimenyera batige gutonya rujini agaraba bano bakonanya kuthura muno ntubwa nteto iji na barenda ngento kerutheke na rugono ruru rutekajicokere. Oni ndi ta James inkuria ndene ya Meru County ikwithirwe kwina antu batengi antu frani bakuja gukoreaga antu jababa no ntu gutiumbeka kwithira Laikipia ne kaumaga Laikipia ijete gutethia Meru na antu ba Meru kinyabongo bareo. Oni ndike yakwa ikuga atiri ukeja gutegera ja Meru ukanoga nkoro muno no ntu atongeria ba Meru bate ku respond ura kwagirite igyo gitumi tukuga atiri kinya kuyukia kura igukwega nikenda tukomba kuthura atongeria bara bagirite ino kiri family muthaka uju na karibonde batimau ntibagota muthaka uju kunjo na kimero yuga gatiri kajoga nkia niko kazisonaga mugongo ene mtomo meoma kuga atiri thinani mwarimu na nioritanaga mtu kiuria ni likale karotha atia kina mtongete kagwe Muro Jojo antwa bitha bakoma kuthoma gukurukira ntu baba thatu kiripotera Wero TV kumatima untore ya bore nini Sharon Nkonge. Mtoto akiaba mwana ukiona nyai mwana urathiritie high school tu mwaka muthiru mwana munini mno na umenye kukia mtu munini ukithero kina murimo mno kiri aciari bawe ona kinya kiri acore bawe na thai tubera pole nyingi mno no ntubo mante uyo mbite obakerekira nturene ewia thirikari batinya bokubakia antu aria bomba kuigewa kabisa kenda tutikone mantu tajaukaire twitete mbere ni ati anene bakia makia mandaktari kyo KMPDU na ndiva intuko ithano akene koti kuthiria mugomo juria juretete kimako nonto bwa kutejanirwa kwa ajia kwa kagita ka mweri jomwe nonto bwa kureka kwathikira etua ria koti kire etua ria ritini mwambithania wa koti ya waandikwa na uritingwe Helen Wasilwa koti nyuwete ntuko ithano iti cia kwarire mpongeria mishara ende ni akwethwa bari ucoka nguene na kuthiria mwomo yura yetheretwo yorio kwa ntuko 53 na okagite ona okaungaba na Omero Peter Munya uria niwe mukariri gite okanjo ya mangabana netete na mbere kuria mandaktari kujokia mpongeri iria bakwewa ne thirikari na bachoke ngogene. Boniface Mongera na nteto eje mugambithia Helen Wasilwa na arua na ere daktari kanyaga ntuko ithano bethro bakiaria na thirikari rwale rumaleru na kugwatanira nduko na arua ikurikorera daktari bokali kugwatwo na kuingerwa nonto bokora kwathikira watho bokoti au kanyuma nyuma ntuko ije kongerwa daktari betire bakina ndembo cia kuthombia thirikari amwe na anene ba ministry ya ugima ba mwiri pande zote pokea 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 diaspora pokea pokea
Mutongerio mangavana no Peter Munya akiariria Ero TV no gire daktari aba gwitia mbeca nyingi na bamoinya batakinyira kiwango kiu kia gwitia. Lakini amwabo huu mandaitari bongeli mbeca thina ni kavira bawitie bitiumbikika muntu daktari wa mbere akiwa ari awe ngiri mana yana daktari roita wa trainee uraumite university atathiri nyane nkro barua ya kubwithia practice ayo wengo ari awe ngiri mana ina mbeca ikauma. Munya na shokete aromba mandaktari bonthe bethero bakigirwa aje kiao na bashoke ngogine cio tukwira daktari iba ibirwa Kenya kiao omuntu ikwitha nya wina kiao bailele antu bakenyi bakure thine nyingi muno bo bayuke biuba kunenkerwa mbecha ikionga ongeleka bakongelo ringi alafu tukarende twaririe manto ya era bawita CBA non tuira CBA bariritie mbere ya bwithitu mbere tabwithitu mbere thikari county tari kwia na kinya koti yongwa na ugire irete kubwa kisheria onto thikari county tareo na ndi ntuku 50 na ijiri ithirite daktari bathicokete ngogine na kiuria ni ati bashoka kaba kenderea gwitia wirane bobo mwaka wa 2013. Nikiripotera Ero TV kwa Moshimonezo Nairobi, Beta Boniface Mongera. Na ntuku inka inyuma ndionge mutongeri ondegoro Uhuru Kenyatta kurionga county Emero na ndi mutongeri orutere ruregani Raila Odinga nawe na ndi naombete kurionga county neje aria oretia kariba ntere ukugwata rutere ruregani mbaru akiaria ntere cia makutano Meru na kianjae Raila na oretia anto utara kiama kiawe kia CORD onto nikio kikarwa na mpuku mosinda kiu kia Jubilee. Mutongeri wa kiama kiregani na thirikari gia CORD nwe Raila Odinga na ikiria ndiunga ya kwira anto bethera bagiciandikithia taringi kura ntere cia Meru. Raila nerete anto ate bethera bagiciumire kwa wingi kenda baciandikithia taringi kura kenda bethera bagita kiama kia Jubilee thirikari-ine. Ariuga ate thirikari ya Jubilee neremetwo ni kuthithia mantu jara yethiritwo ikira anto ikethirwo ikibaithirire atonya thirikari-ine. Netete na mbere kuga ate kiu gitumi gikinene muno kia Meru kuthara bagita thirikari ya Jubilee wathani-ine. Ariuga Jubilee ete na mantu yomba kwira anto ate nethiritwo ikibaithiria ndene ya miaka ira ethirитwo i wathani-ine. Muno na menerete mantu ja laptop ira bethiritwo bakiuga ate bakethira bakinenkera arito ba primary ndene ya mieri 3. Sasa mimi naambia Wakenya tuna sababu. Pili, Wakenya tuna nia. Tatu, Wakenya tuna uwezo wa kupeleka serikali Jubilee nyumbani. Sababu ya kwanza wana Jubilee ni waongo. Waliahidi watoto laptop ndani ya miezi 3. Mliona? Raila naugete ate migomo ira ethiritwo ikioneka ntuku ici ikuona na thirikari ati nire minyikinyi kumenyera aritingo gibayo. Ariuga mugomo ja mandaktari jurajo ethiritwo jwe na kwe meri eri na ndi ni kimwe gia kuonania thirikari itiumba kwaraniria nabo. Tuna thirikari cia kaunti Raila naugete ciere mwe igwita ngugi ni untu thirikari ni iremetwo ikubanenkera mbeca cia kungana na kuria kwithira bagita ngugi. Ariuga thirikari ya Jubilee ni ethiritwo ikiregana na ugayuba mainya kuma guthurwa. Wana Jubilee ni maadui ya ugatuzi. Ugatuzi haifanyi kazi kamili, manake hawataki wafanye kazi. Wamekaa ngumu na pesa Nairobi, hawaleti hapa chini ya kutosha. Serikali ya kaunti haiwezi kufanya kazi sawasawa. Gavana hafanyi kazi sawasawa. Ndiunga ya Raila ya Meru ethirwo ikiambiria ntere cia makutano North sub county na ethirwo ikithira ntere cia Igembe. Nkiripotera Ero TV mbitagwo Edwin Gitonga. Nibwe ya Edwin Gitonga nonto bwanteto yu na twetete na mbere ni ati skuru imwe ya kuritana arimu ya Kigali ira ntere ciembu ni ambirite kampeni otumire thiri ukilukira kuona ni ontwire mwanya na ke kurugurwa kwa kampeni eu Minister wa ithomo kaunti ene ya Embu na oritie mbewe mbethe guchwa njira ya guichwira ganto gukurukira biao na mwandiki wetu wa kuma Embu Rita Mwaneki ena nteto ije nkoroki.
Kavinda gaka kampeni na ithurano andu na atongoria ingi ni marauria asiasa gutigira ati maundu mama ni mekwa na njira ya thayu. Giki nikio gitumi kiria cukuru ya arimu ya Kigali mwena wa Embu meyumiritie niguo kugwatithania andu ethi aria mavinda mengi matumikaga na ene ya siasa. Cukuru ino ikite uguo na kuonania utamaduni kuma miena yonthe ya Kenya. Mutongoria wa maundu ma kithomo kaunti ya Embu arauga tutiagirwo kurua kuona kwina maundu mengi mavanene. Ni twavota gucerera maururiri 39 na undu uria tuona wa mwanya ni ati tunae ngurani na uria kuria tumite tunyitanitwe ni kindu kimwe ati tuonthe twitandu twaturaga nyombari na turaga nyombari nigo tunyitanitie ni iria tulicaga cionthe ni ta cia muthemba umwe ni mirwire ngurani na no mbugire Kigali ni mageria muno tono ni njira imwe ya kureta andu vamwe mavota kuona matina ngurani wa yonthe none kuleta kiria na kithungu kitagwa national cohesion kana urumwe ni kuleta unity na ni kuvota gututeithia tuthi na mbere tandu arathi na mbere kuria mbeo mbithi matikathithe taranda ciao mbeo mbithi urani ngenda kumwira ni atiriri no ruthe mbesa itekarita mbesa ukirukirira gutumira kache yaku no wine na Kiembu uruthe mchezo wa Kiembu tora tuona mugikoreta wa Kienjo no vote gukana sindi ciaku iria ingivota kwendia kache yetu no vote kurutha mbesa nyingi riu no tumire ndeto yo no vote gwikuria wita mundu mwithi na undu cungucia no avata muno. Mwalimu munene wa cukuru ino arauga ino ni njira imwe ya kureta andu a nduriri cionthe vamwe. Tunafurahia sababu inatupatia nafasi tuweze tukashuhudia chenye communities wengine wanafanya na inatuleta pamoja kama wa Kenya. Nake mwalimu wengi arauga ati ino ni njira ya gutethereria ciana ino riria ciauma cukuru makavota kuruta wira wega wa kuria makona wira. Turinaga arimu makuthomithia Kenya yothe kuni twendaga riria turapost arimu kana riria arimu maratuika posted mwarimu athi kuria post ndakagie na thina wa kumenya uria andu acio maturaga na kindu gitumaga tukora twi kindu kimwe tugakiuga Kenya tuko pamoja. Ava tuli ni Kigali Teachers College vale na ukungwiri wa utamaduni wa kavira cionthe cia kuma Kenya. Ngiripotera Weru TV kuma cukuru wa arimu wa Kigali mbetagwa Rita Mwaniki. Na mutongeria wa Nthiguru na ndenekete wira ni bwa ati thirikari kambire kubwithia barabara cia kaunti iu irantone watebui na inya thina cia mianka ire itwikite ire ntereu nyuma ya mantu eu kurema kuthithika kinya nyuma ya mawira ni ya au kabere. Na Uhuru ekite wira nebo na antu ba Tharaka Nithi nyuma ya kurionga ntere mwanya cia kaunti eu ntuku enarua na tauria tukumenyithia mwandiki wetu Nteto kuma kaunti eu Kenyatta na menetie atongeria baria batethithitie ngugi iria batarirwe ni wananchi. Thoko ya Gatunga na sub-county ya Tharaka North eganagwo gwegana etagana kugwata ugeni mugeni taura miriongerete ntuko ya emunde nontokerera isbambere bakenya bare bathatu gutire we agana kurionga ntere ino. Na pia mimi nimefurahi kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya kufika hapa kwetu. Kere ndionga eno rais na meneretie mukandarasi ura wekera lami barabara ya Chekariga Uragate nonto bakoruta wera mpora na uga wegwa tiethero akoruta ngugi kuonekana gwa kagita kamweri omwe agatunywa kandarasi eno na enenkero mukandarasi wonge. Hii barabara ni barabara watu wamegojea miaka mingi. Na nimeangalia leo nilikuwa nimefikiria ati nitakuja nione lami hapa. Na mimi nataka niseme hivi. Huyu contractor sisi tumempatia mwezi mmoja. Kama yeye hataanza kufanya kazi hii kulingana na vile imepangwa, aondolewe, tutafute contractor ambaye ako tayari kufanya kazi. Uhuru na ugete thirikari karaithĩria maũmbatu ma kariba Tharaka tawagi bwaroje na kinya kuthiria thina cia nkujanio cia mianka na njira ya kweyana taito cia menda ntere ira chithagirire na nkujani ino. Pia kuna mambo ya mashamba ambayo tunaendelea kuangalia na tunataka National Land Commission, kwa sababu sasa tulipitisha ile sheria, tulipitisha Desemba,
waharakishe kazi ile walipatiwa, na ndio wananchi waweze kupatiwa title deed zao na mambo haya yaishe, na ndio hii vita kila saa ya mipaka iishe, wananchi wapate haki yao, waweze kuendelea na maisha yao. Hiyo hakikisha tunafanya. Pia kuna project na program ambayo tuko naye. Asikia wananchi mko na wasiwasi kidogo na hii project ya High Grand Falls. Mimi nataka niwahakikishie kwamba wakati project itaanza, hii project itasaidia sana haswa upande huu wa Tharaka, kwa sababu itakuwa na maji ya kutosha ya irrigation, ya stima na mambo mengine. Tunaelewana wenzangu? Lakini ahadi yetu ni ya kwamba hakuna mwananchi ambaye ataadhirika kwa sababu ya hiyo project. Tunaelewana? Kerendio nga yake irekore ya Korianto babandikithie kwa wingi kuringa kura Uhuru na Korea na seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Kithure Kindiki, Gavana Samuel Mbairagwa, abunge Mburi Moiro Kareke Mbioki wa mutegeri wetu wa itakuraya nonto itocokete nyuma ya ndeka inkai ya ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiro. Eje ni Wero TV. Wata ntai. Wata. Ntura katika maitha. Ai. Ewe kome munene. Wata ntai. Ndira wata. Ntura katika maitha. Ai, timenya kiuni. Nkoremo. Wata ntai. Wata. Ntura katika maitha. Katika maitha. Rume. Wata ntai. Wata. Ntura katika maitha. Rume. Rume. Uko kutugana yani. Kutugana nkoro. Eje ni Wero TV. Naibwaga mutegeri kwetha wina twe aja ndene nteto cia Wero na urikaya naro intuku iria President Uhuru ukari intere ya Tharaka Nithi na Raila entere cia Meru kou anto iba ukari omtu agwita na aria mutongoria we ari na tweta no mbere na nteto cietu ni ati antu abaingi bakarika na wathi bwa thirikari ya kiama kia KANU ya Mzee Moi na njira mwanya mwanya bamona iria ria Nyayo ria yana maskuru na bangi na nyumba ya Nyayo House ira yari nchera ya barabara ya na wathani bwa Moi ende ntere cia Kagere giciko kia bunge kia Central Menti vena njira mwanya ya kurika na wathani bau buria bwanjukirie miaka 24 na nayo ni majani ja Nyayo ka Nyayo T-Zone. Eye yari njira imwe ya thirikari ya Nyayo ya ukaria mitho itike nyangwe ni arimi bura basoa miunda ya kurima kumanya na wongele kubwantu. Mwandiki wetu wa nteto Edwin Gitonga na aliongere mwithone yu na no tutariria gikeno kia Kariba Kagere. Majani ni kimwe kia imera bida nthiguru ya Kenya ithagirwo ikiendia nthiguru ciao mena wingi muno. Wandi wa majani nthiguru bwambiriria mwakene jwa 1903 na wende bwa nthiguru ciao mebwambiria mwakene jwa 1924. Meru ni kumoko na majani jaandaga kwa wingi nthigurune. Kwina factory cha majani 66 nthigurune. Ria thirikari ya KANU yajukirie wathani bwa nthiguru iji ni yambiririo wandi bwa majani ja Nyayo. Majani jaja thara jera inine cia mito nthigurune. Mito ya Mount Kenya, Mount Elgon, Abandea, mau na ingi mingi ino majani jaja thara jandi. Jahandiro ko kenda jethro ja kigani anja cia antu na mito kurigiria antu kugita miti ya mwito ona kinya kureta ngo kire factory cia majani nthigurune. Majani jaja thara kinya ja kiretera thirikari mbesa gukurukira wendia bwajo. Na ndejire guku almost ndina miaka 8 gwe na ndendelea guketha majani teije guketha ndiguketha kuringana na ura ndanjiririe guketha ndona ijo tutethia ndanjiriria ikundi na ikundi kiu mwanka naruo no kio turiunga guketha gukurukira guketha majani na nkauga nandi majani jau nyethe itu jaketha wi batute ija tutethagia kuringana nontu ukeja utegerere ithai baratongerere kasumuni kau kabwe 10 mwanya nabo majani jaja thireto jakiretera antu babaingi ngugi nthigurune barabejaga kuja ketha akithiba ibethireto bagitethi majani ja kuthomithia ano na kinya kirimite urere antuko cionthe majani jaja ntethetie gwaka nyomba nontu ndi mbakite nyomba ndi na mwana cukuru
gwe na mahitaji jange ja nyomba ijantethagia muno na pengine gwe na tutina fulani turia tuthagira turi ona jo tutethagia no tuinge ne ngugira sana Twitter kwenda bo kinya bethiritwe bakigura miunda gukurukira mbeca iji cia mukethi bwa majani ja Nyayo indi akethi bai bakuromba thirikari yombe ikubongera mbeca ikenda bethira bagicitethia nkuruki na kinya anto ibejaga guku baingi ageni na itukuona kuringana na ageni bai baitangu gina ja batethia bakagura munda bageta kungi bakejotegerera majanje na ngugi nene muno kura roji ku na maguja inya ja kuya rimo ja kathira na makobe tutinajo na ndi tukauga batutetherie na ngugi wandi bwa majani nthiguru ni buthiritwe bukiongereka muno kuma thirikari kwambira mubango ja majani ja Nyayo na mwankana ndi kwina andi bwa majani nkurukia 560 kiri kaunti 17 ira cianda kwa majani imajani ja ndro miaka mingi muno ithirikari na ijethiritwe jagitethia antu abaingi muno o wamwe na mito yetu kiripotera Weru TV mbitagwa Edwin Gitonga Edwin Gitonga nteto na gikundi kia MCA bathingatene na athingati bao kuma kaunti ya Laikipia ibaithukirite obisi cia IBC muciine John Nanyuki bakiuga kwe asiasa bao kamata antu kuma kaunti ya Meru na Ntecha Samburu na kubandikithia kujokia kura ntereu kenda babaringia kura ke kithurano kinene kijete amwe na bo maafisa ba kamiti ya mianka na ithurano ni wete batewetikia utewo kuthithia untu bo burani kiutati na watho Sharon Konge na nteto iyi Mubunge umekuma Laikipia na kariba Laikipia no ndre momera ukinyakira antu agujokira kura Nanyuki bakirurakira bagweta kuthamithwa gwa kura bari wanga ngogejera itoni aruriba ite ba Laikipia kuringana na Sara anto baromba kulitwa kuma kaunti ibijere bakira kwangirie mwe kina bomba kujokera kura anto aja unapatiana unaambiwa wewe maana huko lakini uko Dodo will you go Cha kusikitisha na kukera ni kwamba kuna ile kujisajili ambayo imefunguliwa katika constituency headquarters ya Laikipia Kaskazini na Laikipia East na watu ambaye wanataka kutransfer kwenda kupiga kura kule Laikipia North wanakuja kujisajili Nanyuki na kuna walagai fulani wanasiasa ambaye wamekuwa wakilipa wapiga kura shilingi 1000 ili wakuje wajisajili kuhamisha kura zao na mimi nasikitika sana kwa sababu hiyo ni njia moja ya kupoteza kura za urais maana iwapo hawa candidates hawatapita katika nomination inamaanisha basi hawata walipa wale watu pia kwenda kupiga kura kwa hivyo mimi nataka kuwaomba wapiga kura wote kwamba wajihadhari na hawa wanasiasa wanafiki ambaye wanataka kupoteza kura za urais kwa sababu ya ubinafsi wao mimi naomba kila mwananchi yule katika Laikipia hii yetu haswa kama uko Laikipia East piga kura yako Laikipia East upige ya mbunge na hasa zaidi kura ya rais hatutaki kupoteza kura hata moja tumbire kwera ibisoro kwenda kuthamithia kura agetebukere ofisi ya Laikipia North ni kwamba kuna wanasiasa ambaye wametia tumbo joto na tayari wanajua kwamba hawawezi chaguliwa na wana Laikipia kwa hivyo sasa imebidi lao ile ambaye wamebaki nao ni kwenda tu kununua wapiga kura kuwatoa kutoka kule Samburu West kuwaingisha Laikipia Kaskazini sijui wengine wanatoa Meru wanaingisha Laikipia Kaskazini lakini mimi nataka kuambia ingizeni hata mnataka kuingiza 1100 Laikipia Kaskazini kamwe hatutaongozwa na watu kutoka nje tena Mongana ni form 50 yombetia kojorua obisi neu ya Nanyuki kiripotera Weru TV kuma Nanyuki mbeta kwa Sharon Nkonge na aritingwe ba kampuni ya kuanda na kwendia maua ya karuturi ira na ndere iketi ikoingwa iba kuoria thirikari utonyera na ubatethia wacio ubateukia kana kuringa kura na baba inge baritingo ge baba twaga mundene jou na nande baya batukumba kuria nyomba bakwengwa nyomba yu na kinya kurira ana bao BCS skulu ira ya kimundere jou ana bao kaba kwengwa uria wae mubunge ontere Eugene Kihara noretie kamiti ya seneti ya uremi na ya leba kubatetheria
kuanza safari ambayo inawapisha nyinyi wote. Gender sensitive. Wacha tupatie mama moja kisha tutakupatia. Hapa mingi sana yenye mnaona watu wakifikiria wakiwaza hiyo pesa ndio hospitali imefungwa. Nyumba pia inasemekana wanastahili kuondoka kwa nyumba. Hivyo kwamba lazima tupate njia kabla wajefurushwa manyumbani. Kwa sababu tunapohimiza kukata kura inakuwa ni vigumu kuweza kujua wanakata kura wapige wapi, ilhali hawajui kama watafurushwa katika nyumba kutokana na kazi kupotea. Yeah, the first declaration that we have made is to have a team that will meet the president possibly, so that we can address this as just a national disaster. Comparing the drought that we are having in the country with what is happening here, I think this has been here for the last almost 1 year now, heading to 1 year. Na ndio nikasema nipewe memorandum. Na hiyo memorandum nikasema nitaifikisha Senate ndio izungumziwe na kamati ya Labor na kamati ya Agriculture. Nafikiri tuseme hivyo. Ginangari wanajipanga hapa waende wakalipishe madarasa. Rent. Hata mimi nimeshangaa kusikia kama darasa inalipwa rent. Kwa hivyo mkimuona mwambie akuja kwa MCA au kwa chairman au kwa aspirant akuja achukue rent. Arito baskuru cia sekondari bara bakinyitie miaka ya kuewa kibande bakinyitherio byo maskuru nikenda bombo ciandikirie ta aringi kura na munene wa arimu kaunti Embu na oreti arimu na aciari utethanire nikenda ontobo bombekana na mwandiki wetu Nteto kuma Embu na Nteto eje Nkoroki. Kurumirira kwambirwa gwa muvango wa gwoca kura kiumia kithiru riu atongoria engi ni mayumiritie kuria andu mose kura no ati kwina andu engi akinyumia ka ya gwoca kura no ati ti ucio ni undu mai cukuru giki nikio gitumi arimu onthe anene wa vamwe na aciari mauritu gutethereria aria mai cukuru na akinyumia ka ya gwoca kura. The principals, we urge you kindly, kama uko na mtoto amefikisha miaka ya kupata kula wana ringi aravoya andu aria maravesa na ivande na kura gwikinya masukurure. I'm urging also maybe we mobilize the watu wa registration na watu wa vipande waingie kwa shule kama wameshika hizo mbili, mtoto apewe asiende kutafuta. Na sisi nasi watu wa primary we call parents meeting and then mzazi akija and we are going to ask our director, the two directors, what to allow. When we call for parents meeting, mzazi akija awe aje na kitambulisho. By the way, we are not interested with the ID. We are interested with the voters card, is it? So that akija na hiyo itakuwa ndio the mark to allow him or her to be in the mkutano. Araragia miario no mucemanio ri wa arimu anene a kaunti ya Embu na atongoria kaunti ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Na atongoria bantetia na Naivasha iboretie mutongoria o kiama kia KANU Gideon Moi kugwata mbaru munene wa Nthiguru Uhuru Kenyatta mbaru kithurano kinene kijete tonto KANU etena murweri wa gite kia urais. Bakiaria bari interesi Naivasha batongeretwe ni seneta wa Kuorotwa Ben Paul Njoroge atongeria baiberenkete Moi na gavana wa Bomet Isaac Ruto kugwata mbaru Uhuru Kenyatta kire kithurano kia mweri wa 8. Tukijua ya kwamba pahali Uhuru amefikishwa na baba yake ambayo ni rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Kwa hivyo tunamuomba kabisa kutoka kwa roho zetu akubali hiyo chama yake imuunge mkono kabisa Uhuru Muigai Kenyatta ili aweze kuongoza na kumalizia ile kazi alikuwa ameanza hiyo miaka ambayo inaelekea kuisha tamu yake ya kwanza. We are here very humbled. We Naivashan ladies, we Naivashan people, we all the Kenyans, to request a humble request to Mr. Gideon Moi, under the care of the KANU party. We are here with his good friend of him, and we make a request to give all the votes of the KANU party
We understand one thing, that we Kenyans, we are friends of the KANU. And remember, Mr. Gideon, wherever you are, that our government and the Uhuru Kenyatta is a good friend of you. And we remember you very well. And we love you so much. But I as well, again, also appeal to Uhuru Muigai Kenyatta also to work very closely with Gideon Moi and KANU at large, because that is the only time we'll be able to win this election, as we really need or want to see Uhuru Muigai Kenyatta come back for his second and last term, so that he can finish his projects, which he has already started. I as well would like to ask Isaac Ruto, who is actually the chairman or the leader of Chama Cha Mashinani, to join us as we appeal to Gideon Moi, as well to come on board and join Uhuru Muigai Kenyatta for this last term. Na mutegeri au nio tukunogokera nini ritucokete na MCA wa Egoji West Kaumbutho Chabae twaririe mantu ja siasa ogeta kuraja karaja ndene ya Wero TV nonto itwe rumuri rwa Meru. Eje ni Wero TV. Wega mutegeri kwitha wina twe aja ndene nteto cia Wero thaa imwe nusu na tauria nkwirie narua twina Chabari Kaumbutho uria MCA wa Egoji West. Wega muno bona Chabari kweja. Thank you sana. Na ntukwe narua itombea kuona igokari na ndionga ijire. Ndene county ya Meru na ndene Tharaka Nithi iria etagwo Strongholds. Itombea kuona Uhuru na akorokete county ya Tharaka Nithi na eja county ya Meru na tetenya kuruguria kiama kia Jubilee abaruguragia ntukwe Jumapili. Nombe gutwira niki mbuga arugire kenda eja kiumia kia Tharaka Nithi. TJ wega mantu mauru, lakini bwana kumenya ni ati Tharaka Nithi na Meru ni jina gitumi sana kiama kia Jubilee, considering kurire twina jio Meru na Tharaka Nithi. Gategera Meru yo kana ndi twitete kinya kura turenda target kura 900,000 votes. Akwa Uhuru kweja Meru na Tharaka Nithi kwina gitumi sana, na mbuga kabangire uga abange Meru special time na Tharaka Nithi special time. Na tukwe naru itwana inya munene wa kiama kia CORD tawe Raila Odinga na ukari town ya Meru, na naru tukwe gwitanguge inya ketho tukwe gwitanguge na ukari na ntu baba inge ikuga kiama kia Raila kage kugwata mbaru county ya Meru. Ndego thige ko mtolometa kwa yajeta kwa Raila, if anything otari na announcement Raila jira ala kola inantu ko ni Raila wethere antu tanto bejire ki Raila na nengwetikia Meru kulingana na miaka ile Raila athanite Kenya. Mtu Raila twile wathani ni miaka mingi sana gutento bona kia Raila guti project yumba kuga areja kurugura roji, ateja kurugura njira, ateja kurugura sibitari, na kwa unte wetikia korona chia Meru no ijukie Raila mtu serious. Ende inya Kenyatta guti project eja kurugura. Kenyatta na project nyingi sana kurugura. Project ile rugura ibanga kwa MPs dijo Uhuru eburi kuja kurugura basically. Ibarabara emwe arugure na inya mtukwe naru etomba kuthira. Ne mbonire kiuga Tharaka uga specifically contractor on enkreto ngugi atewita ngugi bwega na project choni thithagwo ni MP. Ni Uhuru ni jo Uhuru aburi kuja kurugura actually kugetha wote na project chienderete Meru pengine kwetho kwina problem ya MPs, lakini mbona project nyingine mbona kinya Tharaka Nithi kuna project nene sana ya rojiro rota itomotonga na ingutikieta ari kurika kendeja kurugura. If anything project nyire thithagwo ni county government ithithitwo nontu thirikari ya Uhuru ni ombite kunenkera county government mbeca. Problem yetu ina Meru kana Tharaka Nithi itegutuika mbeca itauma Nairobi kinya Meru. Problem ni mbeca iri kuma Meru kinyira ntu. Na itokuona antu ba Meru na Tharaka Nithi no tuge kabe desperate bakwenda mtonge wa kubonokia kiria mbuga batona ke thirikari ya Jubilee. Uketho antu ba Meru na Tharaka Nithi bakwenda kuona kiria batona ke thirikari ya Jubilee, definitely Raila kabaletera.
nontu Raila atwire athuritwo ni antu ba Kibera, the poorest people kana antu bara batwire ina the poorest condition in this country meke yonde na atacinchia batwi ni uru arejire kubaruta kire ta flying toilets na Raila obicini aya akite kero kia thabu ende kwe nyomba Raila abatumirite riria aithirikari ne kenda bomba gutura kuba uma nyomba riria baturaga tene ndaturaga gwa kwina Olang'ata na twakitwo tunyomba twa community ambwa family 60 riu gakira antu ba Kibera antu mbuga karibu milioni mo kana bakira nyomba 60 it's really a joke it's serious etha wakithithagia na twakite in fact that is the only project umbagu Raila athitheria antu ba Kibera bamurete make antu bakenda kuringa Raila kura cha urais batagekiria athitheria MP batagategenya kiria athitheria riria bai thirikari na rais batage bionde bague Raila ari MP nyanenkai nyambesa tabangi nibete bone ni bia thithetie basoka bague Raila tuikainya half of the president bategere athithetie bitamiru ni bia thithetie daiji miru gatwina Kenya basically kwina strike ya mandagitari kwina thina nyingi Kenya generally ona antu baringa kwa taxi nyingi sana utentu kunginya mwe Raila atwira umirani bogome ndagitari bashoka hospitali kana umirani bogome bokuringizwa taxi nene alonga makauga gomani nontu siasa kula itiringo bwega na ingukira kuiwa I mean Kenya is bigger than Raila kugu ne aburi kwetho inyo akitumagira as Kenyans aturetera atonia bura tumba gutura maisha ja mega improving our lives tego improve maisha ja wenka bwana Chabai ndenda kujokia miaria Raila Odinga ntukwe narua araugire thirikari ya Uhuru ne thirikari ya Nkukumo na Wenyange Bwambecha iyo maka na iyo rongo Raila atwire thirikari ne nkurukia miaka 30 Nkukumo yambiria Uhuru utonya kana yambiritie inya riria ithwa Raila riko how definitely no kuonania twina thina a cultural problem and a social problem in this country ya gutwika twina problem ya Nkukumo lakini tekerete tu ni Uhuru kwa wewe une ku justify corruption iria tumbete kuona ntuko miaka yombete gukuruka Raila twire munene na gutiste riria ari prime minister ni antu bagana bathaikirwe utibo kwa kira kio ni kuthumbania kana kuthukia thirikari iria ya Uhuru interest ya Raila ikwathana nyati ya athana akathithia atia Kenya atikwenda kumenya an system as opposition leader Raila buri kweja kauga enda tonya nkathiria Nkukumo na njira ABCD tekuga kwena Nkukumo ni tuiju uteni usire kwa kwe wamba bwe thirikari ne of course thirikari nene thirikari chionde uteondo nete no thirikari account kara thirikari nene yebateria kukwethera ira yabone Nkukumo na Wenyange Bwambecha uteanto utena Nkukumo kinya primary school kwena Nkukumo tiga thirikari nyakanicene no kuona antu bakiringana makobi nuntu bari wora na rire mbesa versus the other one kwa imenesta kana thirikari nene rayabo ni etu twinde na ria tukaukira tumenye te thirikari te Uhuru wena thina Nkukumo inya twina aja miru twina thina chietu inya twina mashinani twina thina chietu twambiria kudili na issue sukuru kai matiangerejire uga sukuru itie athiria problem kiasi ya Nkukumo na corruption ge primary ge schools chetu te Uhuru ala leo enda kioria gakwa yokari kwena wamba kana no obateria kwetho ela yabo iwamba bo iminister kana thirikari nene maoni yakwa ni gutea ntutena wamba kwena wamba ni gwitikiria tukara gwitikiria kwena wamba Kenya tudo tukiagia number 2 mtu wonde mu Kenya ukwenda maendeleo ukwenda Kenya kuria step iwe ingine ya buri kuthakirwa wana wamba nuntu inyoga watega polisi ira polisi is the most corrupt lakini batera wabe corrupt between themselves ni wananchi weje woko no kadha iko kwa wacha tumalizane hapa leo gutim mtuti involved kemantu jana tuburi gukira tu ya Kenya tukiwa tukathiria thina iu atia tira ira akathiria ata kana Uhuru akathiria ata kana MC akathiria ata kana ngavana akathiria ata nuntu ni kila mtu involved Uhuru na rugorerie njere mwendene Meru County na mwanka narua etethirete na narua Tharaka Nithi na ugire akaomba kuruguria
barabara inge ko babati komwetekia kana imanto jange o jantu ko chonde ja campaign president yatumba ko injanjira president kana gilambesha igeta project ine njireu ina engineer ina quantity surveyor ina ntuba county barabalunga miri tenjirere na ulwe Nairobi atumba kumanya manto ja standard release gauge amenya manto manjire ya Tharaka amenya manto manjire Imiru na yingi chonde Kenya kwina ntubara responsible kwina minister for example kwina CC wa njira aburi kwithwe agetika responsibility uru to athira guthiria problem school kaere matiangi take responsibility na twambire kuona improvement challenge rato nayo Kenya ni gutuika na ndi no siasa ni irakinyire tukauga uru atathithia njira kana atathithia lakini akethana ni set system ira mbese chalirishiro jia Kenya community na project tuitwe ya Kenya kairi nituburi go take responsibility na tukarutha we take responsibility for these things na nikenda njira iri chomba kwa uru aburi kwijakira wanjira wanenkanirite meri thanda tutora mithithira na 3 months tuja kuga ne anenkanirite ithirite miaka irite thithitwe because uru atumba kwingana na police corruption engana na ministers engana na alimu engana na MCAs engana na MPs engana na governors it is not possible. It's a public problem. Kwa ntukwelea Uhuru waombea gutonya wathanine na asoya in maandiko jau jonthe auge no uge naringetie jonthe ntigutigia Uhuru ni ingetie jonthe if anything twina challenge ya tuika performance kana efficiency ya Kenya generally ile ndi muno kambuge u na tega nkuga thirikari ya Uhuru ni thithitie manto ja manene sana katutino alternative kila nkorega ni ati thirikari ya Raila can be more efficient inkurukia thirikari ya Uhuru eutoma nonto Raila ni alwaga na Raila ile kwa kuma Mombasa au ina goro sana na ina corruption opposition etiburi gweto opposition iburi gweje kauga atri njireji ile cost 100 billion lakini tino turete system wingi bugeta haja kana bwathithia jo bwatumira 50 billion kwa kanjireriko that is government in waiting ya kuga bakare mwati tumithithia na this system tegwata kikuga lelu ne thoki ukurukira national park no teguga what is the alternative opposition iburi kureta alternative advice nikenda akenya bomba kwa analyze umabona ukweli tuingithithia au tugetha tuna improvement lakini kuregana na monto jonthe na niko maanisha no ndo atu ona it's like atuka president atuikete president Raila no ya oppose wengwa ndo that is what he knows atiji development waije go oppose na neo tukuga ndaiwa nasa baraugire pasokio uru acherero state house so ndetikia bari wa sokwe state house na Raila has done very well in this country na didi tiwega sana as an opposition linda na ataomba kunguruminya mtonge umwe ura tomba gutigira gitikiu koguo watu warundi mali yao President Uhuru agetonya wathanine kango kuotorea augere aga protect the constitution mwanka thai manto ja jonde tombeta kuona ja nkukumo totije manto ja nominations ende kwevaya bombete enya kuitenga na anto bakauga bate gwetekia anto fulani no ntobe akwena president ende we augere inya mtu aketho ya kwena yo gutithina bageta nominations no gwetekia nominations iji cia Jubilee ketho ache free and fair onde Jubilee na ingotiki ketho ji free and fair na ndi ketho ingotiki ketho ji free and fair ndauma Jubilee ni retete nomination ja ndinjito na baretete ndinjito ne kenda kwetho kwena free kwetho kwena fairness kengugire na ndenda gwitikia mtore ukira no ntore kuga kwimto kayerwa no tije uketho go kayerwa si wenda hata ubange position ni yako hilo anyway ndenda gwitikia utetho kwena kuyerwa kwa nomination na uketho kwena fairness na Uhuru ni augira ka protect constitution na unda ndauga mtoma tumba protect constitution no to constitution wewe as an individual kana onde na haki
Uritare ukari na polisi. Kana ugeto ukari na mwalimu kareta mwana te qualify igeri. Uri no kuvunja constitution untu mwana ore unge ukurukite kigiri wega no buri kwitwa in that position. Na uri atena capacity ya go protect to that extent. So as far as kana muankare ntato jia Jubilee ji concerned. Turiromba ngai kwitho kwina fairness. Na netukuria antobon beje Jubilee. Nuntu especially Meru itemenyeretie kwitho iyo na opposition. Na opposition itututedia. Amiro baburi kwitho bakimenya very clearly ati thirikari ya national ni yethawa ina impact nene gi county. No kenda gutegera bwega tegera ngugiri igurto ni MPs. Kwina mbeca iria MP nenkagirwa as JCDF na kwi project ringi athithagia nuntu bwa mbeca ijume international. Kenya being Kenya na Kenya ki world over president ni nethawa na close contact na antu bara musapota. Na kwina maana kwitho twi kiraini iyo ya support president nuntu tukwana Jubilee gashinda. Kulingana na science na statistics ile ileo na nginya experience. Na nginya wategera opposition. Raila ni akorwa na Kalonzo ni akorwa na Mudavadi ni akorwa na likonku ya kuuni tukwana ni timu ile organized ya siasa. No Jubilee. Na ina hapa ndia utwika antu bamiendete na nitetheretie ukaithiri nginya ratings bari iguru sana. So definitely combination ya Ruto na Uhuru bagashinda. Na Meru ibwiri gutegera mantu jo immediately tugatwe raini nere. Nomination ijia bugana jera kubone ni politicians iga affect. Ugategera wandini yako bugatu ya antu bana kana batano bara bakulomba gitina Jubilee. Umoro washinda bobange babule ku support tushoka tuchwite ge county tushoite ke national. Uketho ina kithomo, wina experience na we muritu wangoge. Onoketho te musiasa. You always survive no gatethi antu bakubura kwendo gatethi. 2022. Ruto no kuona Jubilee ke mo support boka mo support. Personally ni kuona tugendere unga support Ruto. And the personal bendete Ruto no to various reasons. Number one, gute muthini ungi wijikene Kenya umbe na chance ya utwika president. Utebuto mbakuruta mtu gitini kiethe ya president tukanenkera muthako. It is not fair. Mtu uro no ena thina ure asala ure nye ukaru etho Ruto tiu tutije etho Ruto no. Mtu umete na umatini wankwenda tu president. Ima Ruto ni hasla. Isa hasla. Historia Ruto ni ijekene. Ruto okirite akuthi Nairobi University atonya banenkerwa ngogiria Kanyuthi 1992 and from there he rose. Those are fact. Na undareta obisini Ruto 5 in the morning ndethira rutete micemano tetano kwa Ruto etha we obisini kuma thaa 10 akenya bange ba mami Ruto na gwitangu. And then he's a genius. Mtu ukathingatia mantu ja twarire na wethe into 15 minutes. After 2 years twethanira Meru na amenya rieto ndetike mtu ni genius koguo ni kwenda mtu uthomete Dajine ni deputy president na ni akorotha PhD. Combination ya mantu jau ni ya kuona ni mtu ju ni ena mind yembega thine ni bole umete a poor family. Ni wantu bakoliwa kamtuka wetu Ruto ina komete. That is the person we need in this country. Tukithirekeria bwana Chabare manifesto ya Jubilee ile ya TNA 2013 mwaka thai Jubilee ni ombeta ko deliver manifesto yao kwa na laptops na tuko 90 kwa na manifesto ya tefea kuria Jubilee manifesto ya TNA nontu ona bas Jubilee is a coalition ya vyama inyambasi ni ale manifesto ile atongoria no baria barungama na TNA na no bo bakwenda kaire exactly kwa iba diretie manifesto ya 2013 kenda nto bomba kubete kena ya 2017 historically kuthirikari nkinya ya Obama yamba kulikia mantoja ya promise te John it is normal nontu kwe mantoja jama ingi sana za tonyagira gia umba wa achieve even as at an individual level to January kwe resolution inyawa make December. I am sure by December you will have to review one nile ko radhidirie na nile ko ilaremire o review kaire. It is normal na thirikari. Furthermore thirikari yeje ne tonyeta ndani constitution na kwa dhanto ndani constitution has not been very easy
ituikite challenge no toba manto jama ingi sana in fact ugategera Kenya nyabate ko realize manto a lot of things utikari no to in county government achievement ya county government ibuli godoji in addition to achievement ya national government ibaga mona Bwana Chabari ikweja na mutegeri wa Wero TV kawiko karwaria tokari na kona Bwana Chabari uria ni MCA wa Egoji West tugeta raja no Dorin Kadhambi na chokete na nteto cha michezo AJ